Serah terima jabatan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh hari Senin tanggal 29 September 2025 dimulai. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan ke samping kanan barisan. Kerjakan! Seluruhnya istirahat di tempat. Rock! Lapor upacara serah terima jabatan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh Senin 29 September 2025. Yuk, laksanakan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rock! Lapor upacara serah terima jabatan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh hari Senin tanggal 29 September 2025. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.